Ben, deixamos agora descansar a emoción de Trisha Fernández e imos con outra actuación fora de concurso. Isto como se fose o festival de fin de curso do instituto. Antes tivemos as Pica Pica Girls e agora imos coa Boy Band, porque Fran Cañotas, Roy Méndez, Luis Iglesias e Eddie Insua van bailar Everybody dos Backstreet Boys. Again.